Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastrak ni Cecil akas crew iti may sa fast food chain. Agadal na ito iti aldaw, kat agtrabaho iti rabii. Nagtultuloy mat a kinagura, ti dadakkel na. Iti sabali abangir, nauman ni Dennis kan ni Monica apiansay na. Tadi na magustuhan ti ugali ti babae. Kabayatan na, pinagawid ni Nana Dorotea ni Rose, tasaanan na makabayad iti kasera na. Nadanon ti graduation ni Cecil, ngam na iranaan nagsakit ti tiyan na. Tinangdanan na nga rod ni Nana Dorotea, amang kadwakan kwa na amapan iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday ta ti umay a nurse. Kadwaan na ka amapan iti labor room. Sige, Nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan nak. Sapay ko matawan da, kasama pasama kada kami nga gina. Malahin na kon, tasaan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mo ti makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikas to'y. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Nay, apay nga alusiisen ka. Anyat mapaspasamak ka? Ay, jak man amo. Kaslada pa ka danagak, ngam jak maawatan. Agar aramid ka met iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, amarikrik na. Nadamag mo ka day masakit ni Rose, kanti maladaga nga anak na? Ha? Ay, uwan. Napanimot utang ti inana, iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ni nga tamot, Cecil. Naganak nga tamot. Anya ti amok di tangay. Makamu na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay ha, paimot analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man ken ka. Tila mapampanunot mo. Nakaanak kan, lalaki wano babae ti anak mo. Lalaki, Nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo't asawam. Diyak kayat ngay paampon, Nana. Padakkilag ti anak ko. Kasano ka makatrabaho? Awan mo't agawawer. Di nakbaybayan ti apo. Tawan mo't basol ko na, Ana. Mga nagpada kayo mo't kiniros, asaanan ang makabayad iti apang na. Anong sandak pa iti sumagmamano abulan, Nana. Agasam nga ita sumagmamano abulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadida ita, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man amo, Nana. Kanayon kami magnagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da kapagungtan da tatang mo. Nalabit, Nana. Mapanak ko mga rudi di syudad nga agsapol iti trabaho. Ngamawan mo't agawin iti anak ko. Day takat nga maid. Ay, awan ko day ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot tan ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, Nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang ano nagturpos pa ikit din. Anya? Nagturpos, kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, Nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigo na kasta? Nasabat ko ni Rose ijechendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaus kat masikog idi ako nayaw. Nangalana nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabe ay. Kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta.
Apay, isa na maturog. Ay, kasta nga ta. Saan nga ta ngagsasaon ni Rose itipod now? Rinabak na kala siguro dayjay agarang ganjang. Nang rabak nga ta nga agpaiso ni Rose? Kaano ka di ti kalaysata? Agsagana ta kuman. Masapul nga ing grande ti kasarta. Saan pa'y nga itay? Ado pa'y dagiti asikaswat, may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalaysata. Saanak pa'y anak kasagana. Ado pa'y dagiti proyekto ajak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta? Ngam ti panagkalaysata? Dakkel agad ti mapukaw, no saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalaysata? Ngam saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngam saan pa'y nga ita? Masigurana kun. Amangan no makakita ka iti sa bali. Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, Nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iji kasera mi. Danda ni agturpos idin, Nana. Siya, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabain ang nagtuloy kat masikok? Saan mat, Nana? Kunana atong palan na kanuti nagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka diti mapanagdamag iji kasera na, Nana. Adda nga tapay ichay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, Nana. Kuna ni Rose nga mga nutalo wano upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Jak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw. Ay, no na duma. Kaya't ka makita ti ubeng. Ngam no mapanunod ko ti panang paay na kadata. Ay basurunak. Apay nga minapampanunutim day nga wanan utang na imbaga na ka. Ay, malagip ko laang ba't nukas dyan agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na, anak kutaw. Kanayon da ka no, agsakit nga agina. Adaas man ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ano ak ngay may nagsingir iti abang mo. Ngam kanayon laangan ngay bagam nga awan. Pumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Pang-asim, Nana. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kamin iti anak ko, Nana? Agawid ka iti balayo. Gaputa saan ka nakabaybayad iti manuabulan. Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pang-asim ka di, Nana. Nabayagan alinaksid da kaya balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Mano na bulan na pinalabas ko di ka nagbayad? Ala, panaw! Agrigrigatak dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga ta madusdusa ak? Gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumustamat nga ta ni Cecil? Kasano nga ta ti dadawat ko iti pamakawan kan kuan ha? Diyak mo tan makapan iji syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunag tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay may ka. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y mat nga rod dito kondominium mo. Agsubliak to into no may alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo
man lang nyawag. Imbagak idi na panalawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawid ka pa'y. Buisit? Kanayon latan day ta seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babaya nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot na maubing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. At dapay dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Mrs. Agtudon, umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa panan, sir. Pinagtalaw na kami ti landlady. Ala, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutek. Mabasan ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay, tadapay papanak. Kondo ko nam, sir. Wan, pasensya ka nga magdadarasak. Mabitlan. Ibuiltak na ito'y lugan. Sige, misis, rumwar kayo dito'y lugan. Umunag tayo, pay. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan, sir. Kartingam kumay. Adasong sambutek. Uwan, sir. Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki. Padasag alokatan ti kunana a backdoor nga agturong iti kusina. Naluktan nga agpaiso. Umunag kami iti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ijay. Inakpadasan na tulbekan. Wow! Nagpinta sa kwarto. Naglawa. Ipaidak ti anak ko nakaturog. Inakitaan, noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ninana ko rason ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano no idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Ay, saan ko nga ibagbagada kami ti akin na kami tinapasamak ni Cecil. Nay, apay akas la bombom sagka, basa. Kuha nga min, Nana. Ti panagsikog ni Cecil, kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Ada simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da? Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid iji balayo. Indanon ko kankwana. Iso ang nagbutang ang agawid. Hello, bro. Nakaawag ka, mat. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Sano na yung mabayag? Ngam kayat konti agawid di Taluzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo ko maadakdakamatin kan kuha na dito ya? Umadanin ti panagawid ko dita. Apay adi mo kayat amaamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancé?
Basta saan mo nga ipakpaka mo ken kuana, bro. Okay, you're the boss, bro. Naulimag ka manayin. Nasao ni Rose. Asaan kano ang nagayatan ni Cecil ti panagsikog na. Adda kano nangulikon kwa na iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kat inlawlawag na ti amin? Indanon ngamin kano ni Rose tay imbagak akabilan ta no agawid. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.